Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko hira go jama mi fala hande. Fi ben ko mi andalan ko Yasmin Diallo mi nate ko mi almanjo ko mi janno pay koy e wolo pula kono don don hare on fami joni ka. Faale an ko hollugo e jama pay koy. Faale pay koy koy ko pay koy koy duwa kon kande nyaamu pula e dina l'islam. Hidon ande ko ekkita koye fayɓe mon ɓen pula mari nafa ɓuri ɓe wawi wolude kon fof ko haala woni faamo ko haala woni culture ko pula tun wawi on wallude pay koye mon koye ɓe faamay kono woni teddungal hiɗon andi ko e pula mawɓe ɓen heɓay teddungal ɓe teddintaki e anglais français ma allemand anglais français allemand ma haala leydi kam woni wo ɓe jangay ɗum ka l'école nafa ala wolugol kan haala jangete ka l'école e nder suudu donc min oɗum woni faale an on ko sabu ɗum miɗo jogui o profile ɗo wonde hiɗon heɗoto hito an on ka radio fréquence scandale ma wonde ɓe invita lanka émission ji ɗe miɗo wola ton donc e Facebook on kadi mi postay ɗo wonde piiji ɗen on fiyo on ɓurtay famude faale an on joni noon ko heddanilan fi hande on ko waynagol on wiyogol an ñallon e jaam si tawi on faalanabo ɗo o vidéo ɗo ka gareɓe mon nden ma ka ɓengure mon nden o ko tooli ɗon wonna ella hara mi weltoto kadi e joni mi sikki ko heddanilan toon wiyogol on ko en ka Facebook